iri joro urugamba rurakomeye banywanyi rero murumva ko urugamba rukomeye rurakomeye amasaha ubu tuvugana ni ku isaha ya saa 6 zirenze iminota mike urugamba rukomeye ruri kubera muri teritwari ya Masisi roko informazi zacu ziri muri teritwari ya Walikale ziravuga ko urugamba rukomeye rurakomeje turaza kandi no kuza kwibanda cyane kubikomeje kugenda biravugwa kandi biremezwa ko imirwano yarayibaye muri Walikale yahitanye abasirikare benshi ba 23 ndetse biranavugwa ko kuri ubu hakomeje imihango yo gushyingura mu bice bitandukanye n'urugamba rero navuga ko rukomeye n'urugamba rukomeje kugenda rujya ku rundi rwego nibyo rero tugiye kurebera hamwe iri joro turebe muri iki gicuku uko bizifashe mu misozi miremire ya za Walikale turebe kandi na situation ikomeje kugenda ivugwa neza muri Sud Kivu aho bivugwa ndetse bikanemezwa ko 23 ikomeje kugenda yohereza abasirikare benshi mu misozi itandukanye bigaragara ko ari urugamba rukomeye rukomeje kugenda rwitegurwa turababwira ko kugeza ubu kandi bigaragara ndetse binavugwa ko kuva Ibaraka ugera i Masisi ni kilometero 135 aho kuri ubu kuhagera byamaze kugera ku 200 by'amafaranga y'amarundi udoya amakuru agize ati cette situation était aggravée sur tout remouvement intense des populations civiles et militaires dans une zone nibyo rero akagaragaza ibiri kugenda biba byose turaza kubireba ubu rero ku murongo wa telefone tugiye kwakira umutama dusangize situation amaze kumva ibiri kubera mu bice bya Walikale mutama umeze neza yego warumbwiye uti ku rubibi rwa teritwari ya Walikale iri joro birakaze ndavuga uti tugomba guhita tutangaza amakuru y'igitaraganya tukabwira abantu baba dukurikiye uko bimeze muri iri joro byifashe gute birakomeye cyane biragoranye kubera yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane nyuma yaho Fardc ibonye ko ingabo nyinshi zishimiye muri Sud Kivu gushira zijyayo gushira ziraswa gushira zijya gutanga umusada biravugwa ariko ko imirwano ikomeye yabereye mu bice bya Walikale ngo aba 23 bahaguye ari benshi ivyo ni ukuri bimeze gute kugeza ubu ni imirwano yari ikomeye cyane yisha abaturage batari bakeya ndetse abaturage cy'abasirikare haba ku ruhande rw'abasirikare ndetse n'abaturage ubundi mu makuru ufite byagenze gute nakugara Walikale ni kumbe biza Walikale na Masisi kuko Masisi iri mu biganza bya 23 ariko hano mu bice bya Pinga na Iteki yego biragoye cyane ibyabaye ikibazo gikomeye byatangiye gukomera kuva ryari ubu tuvugana warumbwiye ati n'ubundi biturika birumvikana zarandi mayini ziri mu butaka zambiskade ziravuza ururambi ruti umuriro wacu ubundi bijya guhinduka byahindutse rya byahindutse ku wa gatandatu w'icyumweru cyashize yego aho batangiye bagenda bica abaturage cyane bicwagana abo baturage bicwagana bande bicwaga nande n'uruhe ruhande ni ihuriro rya Fardc abo bicwaga bazirazwaga iki navuga ko nta kintu cyayo bagiraga kubera yuko bari barenze umurongo navuga ko ari nk'umurongo Walikale magingo yajya mu biganza bya 23 yego ariko urumva ko abaturage bagiye bapfa benshi n'abari bajyanye kuragira muri ibi bice bigenzurwa n'ihuriro rya Fardc bari barajyanwe bakuwe he bagezeyo mu buhe buryo abaturage bumva abaturuka za Masisi bumva ko n'ubundi igihugu ko ari icyabo bagomba kugenda aho bashaka hose niba ari uko n'abari baragiye gushaka umugati nk'abandi bose babiguyemo nuko bimeze abenshi n'abari baragiye inka zabo yego urumva rero bahise bihimura nk'uko bizwi ko aba basirikare ba
bakomeje kugenda bakora ututendo dutangaje bitewe n'uko akenshi baba bashaka n'ibyo kurya. Yego. Urumva abaturage babakubise inshuro abasirikare bacunga umutekano muri Masisi baba 23 nabo baje babakora iyo bwabaga kubera yuko bari biteguye cyane. Hahise hakurikiraho iki? Bigaragara byo uko byakagenze kose mwaka 23 kubera yuko ifite abasirikare bake Fardc yamaze kubona ko abenshi bagiye gutanga umusada muri Sud Kivu. Yego. Biragaragara ko isaha ku isaha byagorana cyane kuri buri bya Fardc ifite abasirikare benshi nakubwiye bashobora kugaruka inyuma bakagenda bakora ibitero bikomeye cyane muri Nord Kivu. Mu by'ukuri ukurikije ibyo uri kugenda ubona ni imirwano ishobora gutwara igihe kinini muri Nord Kivu cyangwa ni udutero shuma twato nato twahitandurana? Ibi ni ibitero shuma ntabwo twavuga ko ari imirwano ikomeye kuko nabo bahangayikishijwe na Sud Kivu aho bikomeje kugenda bigaragara ko mu 23 ifite ingamba zo kuyigarurira nayo yose. Ni mu gihe rero biri gutangazwa ndetse bikanavugwa ko ibintu ntabwo byoroshye. Hari andi makuru agaragaza n'ubundi ibikomeje kugenda biba avuga ko FDLR Walikale yaguyeyo ndetse n'abaturage barapfa. Reka n'ubundi navyo tubibwira abaturage ubwo turagaruka n'ubundi tureba n'ahandi uko bimeze. Abarwanyi batandatu b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye muri teritwari ya Walikale. Imbarutso y'imirwano ni igitero abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwise General Mudahongwa. Byabaye rero yagavye ku baturage bo muri aka gace kahitwa Tuonane mu gitondo cyo ku itariki ya 15 Kigarama 2025 bagatwika umudugudu wose. FDLR yagavye iki gitero nyuma yaho yasabye abaturage ko bava mu midugudu batuyemo kugira ngo bakorera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kuko ngo General Mudahongwa yahaguze, ariko abaturage bakabyanga. Nyuma y'abo abaturage baratwikiwe inzu, babiri bagapfa abandi bagahungira mu midugudu yegereye Tuonane. Abarwanyi bo mu mutwe wa Mike Fuafua ubu muri Wazalendo bagiye guhagara FDLR. Abayobozi bo muri groupe ya Waliyo Rwanda iherereyemo aka gace haberemo imirwano batangaje ko umubare w'abapfuye wageze ku bantu 10. ni mu gerero harimo abasivili babiri, umurwanyi umwe wa Mayimayi na batandatu bo muri FDLR nkuko biri kugenda bigaragara. Bikagaragazwa ko anga habiri urugamba rukomeye. Abarwanya FDLR bagiye guteza umutekano muke muri Tuonane, bashinze ibirindiro mu gace kahitwa Mishipo muri groupement ya Waliyo Wondo nyuma yo kuva muri teritwari ya Masisi mu mezi abiri aheze. Mike Fuafua rero yemeza ko nyuma y'iyi mirwano ari iri kugenzura agace ka Tuonane n'imisozi yakikije, gusa abaturage bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera kurota isaha yari yose. Ngira ngo urumva ko situation c'est très bigisha mapu nicyo nakubwira cyo kugira ngo baze gutanga raporo ku rugamba rukomeye cyane ruri kwerekeza imbaraga mu mujyi ukomeye cyane w'Iside Kivu. Yego. Nakubwira ko Kwamboko ariho habereye impanuka y'ubwato amaginga ya hari mu biganza bya 23. Wenda gato Safari yamajwi ari wanyoherereje ndabona ngezeho yumwe mu bigaragambye twakumvaho gake tukumva ivyo avuga noneho ugahita ukomeza. Watajikomboa ile kitu haionekanaka paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na police national ambaye inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda mu makabare. Hano rero aravuga uburyo ki uruhande rwa leta rujyari babasahuraga ibizabo bagasindira mu tubari, mbese akagaragaza imyitwarire mibi y'igisirikare ndetse na polisi. Wanakunywa masapilo, wanavuta mabangi, awapoke yake.
tuliona basoda bananza tembea banakosa bascout abana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda bananza sema baraia amutenda kamata Bukavu. Shia raia tena ndio tuenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske shia raia ndio tutavana sasa? Hano rero aravuga imyitwarire mibi y'abasoda, ukuntu bagendaga basinja mu tubari bakajya mu ngo bagasahura abantu, akavuga bati se bari kurinda gute abaturage kandi ari bo bahungabanya umutekano. Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na community international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Nuko rero bihagaze Safari, abadukurikiye barabyumvishe. Noneho wakomeza ku mirongo y'imbere y'urugamba, biba ari byiza ko abadukurikiye byose babyumva bakumva situation uburyo ihagaze mu buryo bwiramvuye. Nuko byifashe ariko maginga ya ubwoba ni bwose. Nakubwiye yuko muri teritwari ya Fizi cyane cyane mu mujyi wa Baraka abaturage bamaze gushira muri aka gace rwose. Baramarwayo n'iki? Nubwo bukomeye cyane. Nakubwiye ukuntu abo wazarendo bakomeza kugenda basahura bamwe mu bashabitsi bo muri aka gace. Ariko kubigaragara n'ubundi hari umuntu muri aka kanya turimo tuganira mu kanya kashize. Yego. Nawe ukurikirana umuturage wo muri aka gace cyane ukurikirana iyi politike ya leta ya Kinshasa. Yego. Yari arimo ambwira ukuntu hari divorce ya politike nyine kuri bwana Tshisekedi na Perezida Neva. Gute bishatse kuvuga iki? Urumva ko nyine hariho kubera gutandukana hagati yabo bo ubwabo, kubera yuko ibyo Perezida Neva yari yasezeranije Tshisekedi bitigeze biba. Ubu ngo Perezida yaba ari gushaka buryo ki yashaka abandi bafatanyabikorwa, kuko abona ko Neva nta gahunda afite yo kurwana. Bijyanye n'abanyatogo wambwiraga? Barahari cyane n'abo muri Angola, bose ubu barimo kureba ko bakuzanga amasezerano, amafaranga Tshisekedi akabanza kuyabaha, uko adiru ngo bari gukina ngo babanje kubaka amafaranga. Urumva ko uko byagenda kose nubwo bamwe bari kuvuga ngo urugamba rwasa nk'urwarangiye, ariko ntabwo ari rwo rukijya gutangira. Yego. Ubwo ni diru isigaje kuba performed gusa. Nanjye ndategereje ndahabaye kugira ngo bikurikirane neza, ariko ayo nama y'ingenda numva ku baturage bo muri ibi bice basobanukiwe ibya politike ndetse banabikurikirana cyane, ariko haba mu bayobozi, kuko abayobozi bo muri Kongo ntago bihishira, nta banga bagira. Yego. Niyo mpamvu akenshi na kenshi iyo umuturage yavugaga by'abayobozi bo ruswa ni nk'ihame, ntago ari ibintu by'aho ngaho byo kubeshya. Ibyo avuga ni ukuri, aho ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bari, nta muturage wapfa kuhaca afite, niyo byaba ari ibice cyavuye gusarura mu murima barabimwambura. Abagomba gusiga rwose ibisheke bagasigara bihekenyera, nta kintu bakatira na kimwe. Yego. Ubwo rero nuko byifashe, turi gucukumbura turebere hamwe nimba ino misaje igiye kuza n'ubundi. Ariko icyo nagutangariza ku kibuga cya Karemera bita Kahinda. Yego. Hakomeje kugenda haza abasirikare baje gutanga ramforo. Kibuga cy'indege? Ni benshi cyane kugeza amakuru ejo kugeza na n'ubu baracyaza. Bari kuza mu buhe buryo kugeza ubu? Bari kuza n'indege nyine
bakabasiga aho ngaho ubundi bagasanga abandi bamaze kwirundira muri no ntara ya Tanganyika bafite ubwoba ko 23 yaba ishaka nayo kuyifata. Bivuze ko ni ukongera aba basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba biri gukorwa. Niko bimeze rwose. Yego naho handi nakubwira ko usibye muri ibyo bice ariko imirwano iracyagenda yonyegezwa mu misozi ya za Minembwe, ariko nyine niba abandi baba barasigaye ubwo navuga ko ari mu makumura bya bindi bagenda bakubura. Yego Bakora amasuku nyine ya bamwe bagiye bihisha, ariko mu bigaragara itetwari ya Fizi uduce tumwe na tumwe tumaze kugenda twigamizwa n'aya madu n'ayatoroshye mu mirwanire. Naho igisirikare cy'u Burundi biravuga ko benshi bahungiye muri Fizi. Nta yandi makuru mashya kuri iyo ngingo? Amakuru nakubwira ko abarundi bari za Minembwe n'ubundi baramanutse ahubwo bari hafi kujya Baraka, kuko abenshi bacitse intege. Urumva abarashweho bikomeye, benshi barapfuye, abandi barakomereka, nta mutabazi, nta musaza. Bamwe muri bo n'ubundi bafite gahunda yo kureba buryo ki bakwiyambukira bakisubira mu gihugu cyabo. Yego ibirebana n'abaturage 23 yari gusaba ko Burundi bwafungura imbibi kugira ngo bare abaturage babashe gutaha. Byo bihagaze gute, bigeze abagiye abahungiye Burundi? Abahungiye Burundi bo nta kireka mu bice icyo nakubwira cyo muri ibi bice nyine bya Baraka. Yego arabashije kugera za Rumonge, babona uko ibintu byifashe nyine, bafite ifaranga bo bitegera nyine, batari babandi baba bahungishije nta mafaranga. Yego abifite ku ifaranga bo bafashe utwamushye barigiye, nakubwiye ko rumwe twaganiriye ari nabwo makuru n'ukuntu za Rumonge babayeho nabi, bari gupfa umusubizo bitewe n'uko nta support bari kubona. Yego niyo mpamvu 23 ikomeje kugenda ikangurira igihugu cy'u Burundi ngo bahe mu nyine z'abakongomani bagaruke nk'uko nabo bari kubikora. Ariko kugeza ubu nta baremererwa kuba bagira amahirwe yo kugaruka mu byabo, mu ngo zabo. Kugeza ubu abagiye bataha bari bahungiye mu gice cy'u Rwanda, ndumva nababikubwiyeho, ariko magingo ya Burundi kuva bafunga imipaka ntabwo ubundi kare bwabikora itaye. Yego niyo mpamvu bikomeje kugenda biba cyane. Ibi bice teritwari ya Fizi kuri axe ya Tanganyika nta baturage bahari kabisa. Naho kubijyanye na deployment y'aba 23 bihagaze gute byo kujyana abasirikare mu bice bitandukanye? 23 ikomeje kugenda ikora igenda yimura. Urumva biterwa n'urugamba bagiyeho ndetse n'uburyo bagiye kururwana. Yego niyo mpamvu akenshi na kenshi njye mbona amamodoka agenda, urumva baba bajyanye ku maakse agiye atandukanye kugira ngo barebe hamwe yuko bakwigarurira ibice bashaka gufata ndetse no gucunga umutekano mu buryo bworoshye mu misozi miremire. Urumva ntabwo nakubwira ngo bagenda gute kuko simba ndi kumwe nabo. Yego niko imodoka zo mbona zihora ziba zikora muvuma nyine. Urumva njyewe niyo ndebesheje amaso yanjye baba basa nkaho bajyana bamwe mu bice bigiye bitandukanye bitumye umusada kongera imbaraga, nuko biba byifashe nyine n'ubundi. Yego gusa icyo navuga cyo ni uko Fardc ndetse n'iri huriro ryabo kongera imbaraga mu gihe. Yego abamayimayi bose bakomeje kugenda bavuga ko ibintu bikaze, bamwe batangiye gufata utwangushe bakareka kurwana bitewe n'uburyo 23 turi kubahondagura. Abari kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba bari kwiripotinga ko nanga
yasabye ko bamwe babiyungaho bagafatanya kubaka igihugu. Ndiko bimeze cyane nakubwira abamayimayi bambayene yego muba bafite ubwoba bukomeye cyane aho batangiye kuva mu rugamba cyane rwose. Bamwe bari benshi bakomeje kugenda biripotinga kugira ngo barebere hamwe uburyo ki batakomeza kwicwa ndetse no gukomeza gutuma haba urugamba rukomeye cyane ruri guhitana abaturage batari bakeya. Naho kugeza ubu kubirebana n'abazungu baje ndetse n'abandi banyamahanga byose bikubiye hamwe mu magambo make uratubwiraho iki gishyashya kuri bo? Icyo nakubwira cyo umwe mu bo twaganiriye yambwiye ko abazungu bo abenshi bari ku gice cy'i Burundi niho bibereye, niho bahungiye, niho bari gutegurira akazi kabo, niho bari gutegura akazi kabo, niho bibereye. Hari umwe mu bwoko bw'ababendo barimo atuganiriza ko akunda abantu baba baganira, numva ari kuvuga yuko ababiligi bari gutegura aba FDLR bari mu Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo barebere hamwe uburyo bazahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Yego yari arimo abivuga nyine gutyo muri story nyine ari kurumva kuri gushiza mu biganiro. Nuko bimeze n'ubundi ngo nibo bibereye, niho ari gutangira amawayiza ndetse no kureba buryo ki, kuko baje ku nkunga n'ubundi baganiriye na Everest ndayishimiye ndetse na Kongo, ariko bamwe ndakubwiye ko ari baba batwara izo ndege zigendera muri ibyo birere, abenshi nibo bakoresha izo koyi, kuko byamaze kugaragara ko nta bapilote Fardc igira abazi gutwara izo mbunda z'intambara. Yego Bwana Safari, reka tugushimire dusoreza, ahubwo komeza ukurikirane n'andi makuru mu mwanya uze kutugezaho n'izindi update. Ndahari rwose, ndahabaye. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye, ufyonde sabone wo dukurikiye bwa mbere. Service